Atalo fatulu Samoa Entertainment TV ile amatanga nei fo iwaya so mai pia ai alo mai ol fa opoponga le nei o watamua ol fa malona ave le tausala Samoa male Pasifika le fionga fono ifafo McFarlane se montafa na ia umia mai le pale male tofinga maona matafa yoi mo le lua tausanga ave yele nei avanotsa uwa o moa e mo le atuai le anganga fafetai ma le whaamalo i le tātou atunuu i la o tō lango mo le nei tolu tausanga sa au na atuai i le atunuu ma le Pasifika. O le nei, o sina nei le ngalu ma ua ite whanua lalo i le savalinga i le nei tausanga i tiute sa whenga iai. E langona lo fia ma lo tele. Awa ana lese anoa la o tō tatalo, ma la o tō lango, e le mawhai ona o whaatau uina nei tiute i tutonu tātou atunuu ai maise le Pasifika. Pei tai Samoa e lo atunuu pele, o upua le atunuu, e poto le tautai ai se lana atu. E matua le tuu ia te oe Samoa, e maangalo ai se au nanga whaatau waa. Ale tau sala. E ta el pōna pōle o mane o le tauwanga mō se tau sala e so atu. Ma ia whae e atua i lo le pale le tau sala mai Melbourne Australia. Heilani Pearl Grupo. O Heilani o la ia tau avea le tofinga mō le umi whaatulanga ma sani ai lava e ta itasi tau sanga. O Heilani le tama ita i tau vāsili o na mātango fia lana tāleni. I le vaai o whaamasino i lana tāleni ni tau vaai. E le ngata le nā, ai o le puletasi sa ia la eia i le pōna pō. Sa silisili atu fo ilo na mātango fie. Ma ia toi mawai fo le tausala i silisili o nā ata le lei. E ese mai le tausala wa malo le isi te o whāpito i lunga. E au fia le tausala New Zealand Shalom Vadwanga Filipi. Sa silisili atu na natali le tali ngā fisili po le best interview. O le tausala a le Princess Mariana Publishing a so o tuyai. O le tausala Victoria Australia Olivia Grace u nasa sio si e tonu whaelo ma sili na ia maua. E au fia le Vodafone People's Choice o le la e whaapitoa le traditional wear ma le best sarong. Ma le tamaitai tau wā a le Sept, Gloriesta fui maono na lona wha. E uina ua tongi I whafol whaamsinonga le wā o le fast ma le li whaasalalau ia tiu malumatua mai whea whetu o Satapuala ma au Satalia. Ai le o whaapole ina ai le teite I fono le fast. La uli al mali e toa pula te iwao le ua te pula te iwao Forse Schmidt. Talu, ua whaamatala mai ai ile I unga lea Judge Schuster. O le whaamsinonga whaitu malo vaenga e pei ona talia ina le teite I fono le fast masao no whaalawa te lea ilunga o le whakasta TV. Paule tu lea wo fia la whaalongolongo atu le unga whaamsinonga le sa tau momoli. O le sotu la fon, whao mai whafu. E le te taura na fia samu. Nanga le upu na lafo I fafu. Alau sau le unga whamsinongo. Po fafu po nei. Tu lafo yo lea. Te oso lata yao. Al tu langa la baia I le apo inga. Ia mariti mai. Ia ila tau olo la lafo. Ia. Amama ia sau. O lea tau mwhai atu le tato. Whai ngā malo fifilia. E whaatino pol kalame matina ele tulu. Peitai. O le ese senga o tāpenanga mo le whamsinonga. Lea tal tonu tai fono le fast o I tonu. Lea nā fuai le whai unga al whamsino. Talu lo so solo lava fai unga I tāpenanga no o atu iai. O le keisi lale, o le rua I keisi mo mole, ua ave ai le whaatutuanga I lo fiso leo. Lato, e tāpenanga mea. Pau le mata upu sa tāpena le whaelo tusi mo le vang whau whai. O le tāpena o mori mau, tāpena evidence e ave, I le tangana. Ia au mai taua ma le whananoa, ina ua saurei. E tasi pe ale video na ave. E lua surmon tupu video. Na ave tāpenanga whaelo tusi o ia na whao lua tatu. Ma le toa se furumon tupu moli mau tustusia. Na ave. E o lefa toa o titiru le atua uni. E le tai o na lava. Moli mau ma evidence. Whaari lumon whamsino. E leo ma le prosecutor na ave. Rono winga e te lele anango le sa titiru. Pesa lava tāpena le mtanga luengo leo. E whaini case. Ma tulanga ma le ale na ma tulanga fo na sa o mai taupe ma to am titilo ia mo baba ia tulanga e irita penanga wa le lava o saule wa fu mai le e mena vatu
mai ia te au imalo te tenunga i le tapenanga o tātou whaamisinonga umana ina manu e pisa tauna ta pena whapena ai ona le mata upu i fito tonu lava i leo ia a lewa mai le whatutuanga ai tūlanga le ona leo whanono e le ni upu whaevane ai i whapefo le au ai tonu le whainga malo e ufi whamanwiti ai e me leo tūlai mai e le manatu fo le vaenga whai e palo ina le mtanga le mengo leo e o mai e sofa e whai se tūlanga e whatonu ina o la o si la fia tanga luenga o leo la to tiute maranga luenga e whatin o la o ia la to i tūlanga o mapena whai loa se fulu mon tupu clips se fulu mon tupu mori mautus tu sia la to na vai me a tasi per me la o le vasiri la o ai le fa maoni le tapenanga me o le se mata upule wa lo tune ia ile fai lo tusi o le fas male vang fa upu fai e tu tusa le lava o la fuanga o ni fa asala launga fo ina fai mai fafo aya afia to ila mona o tai male vang fa upu fai Samoa nei le fo ufa maoni mai ile fai lo tusi le sunga va awa lo fipona o tato fasilingia o fa o to fo ile o leo lan tangi o le malo tutu o tasi o Samoa le sia tunu o lalangi wa matuai lana fe awol fa mai senga ile tu ua ai o le lalangi ai o lona malo e le tupu tamai ta o Peritania tele ta wala fa mai senga ilana fionga ile ama malu le malo tui mlele ifano vale to asala Vili Leilua o le tupu tamai ta malana no fo inga o le malo si anga lea ma le mausali o lona taimi a o fianga ia ile lalangi ma le sawa o luitau ua o se whaamalo si au fo ile nai tangata o Samoa. Le amana tua pele mawhanawhana o lona sao ile atina ina o tangata Samoa. Il Pasifika malo tato i tūlangi ai o le au ainga o malo o le taupulenga. Ai o le whaamawhanawhananga fo i matatalo mo le ai ngā tupu. O tangata malwhai ngā malo tupu Peritania i nei teimi whaanoa noa. E tu ol malo le tupu tamaitai waivas furono na tausanga fitu se fulu o nā tausanga na ave ai matupu stili o na umi lana no fo inga mamali wai lo na maota i Balmoral. O le awhi wasalau li manua na amata mayai lana no fo inga o lo na maliu lewa tula i mayai lo na alo matua le sa avea mpelenise o le malo e avea matupu fo e ta ia fai ngā malo e se fulu fa o ilalo o lana taupulenga. Walua tausanga talon tapu ni el por kalame o pisco volunteer al malo Amerika. Talu maile taimil fama i tele COVID-19 va ya mati lo o na toi vala au mai pisi ko e foi i Amerika. E ta ele uma mai le tala fifia mal fatono po klam pisco al malo tele. Ginny Wilderson o fu al masino fepo ale to sanga folu o lo tolu. E toi amata el so sonia lo na malo ya Samoa. E ala pisco volunteers o ta wel fatono le toi foi level po klam pisco e lo na malo si anga na yai. O le afa o atu inu itua ma o ngai fa awau le lato foi pito la au taua. O le ngālu nue whaatasi mwhapa anga lu tātua tunu. E to sulfitu lau whai ngālu ngālu fisa pisco i Samoa. Samoa se whenua inga male ampasa malon whaltua ya Tom Udall Machio i le vai a sotalwai. Ma ave aile wha malo lau whai ngālu ngālu taimil COVID-19. Sa apa tuai fsosoani multa ia aia inga tau soifua malo loina. Sa mana umiane ai ele mtanga ngālu soifua malo loina. A Samoa se fsosoani mai le vaenga le Peace Corps Samoa Medical Team, ia Dr. Sarah Brown, Dr. Sheila Pierce, ma le tausi soifua Joyce Collins, sa afsosoani, i le tuinga o tamaiti le 5 tausanga le sutasi matua. Sa avatu fo i lato ta vale ma le ave ta vale whaonga i le taimi, na fe ave iai fo ma ino whanga sa wha iai tuinga. Sa wha awa wale fsosane le ofai ngā ruenga i le malo Samoa, i anamta ngā ruenga ma o ngā wha pēr foi, iana por kalame volunteer. O le atoe maua fo e whana wa onga, le awa noa i whaia onga Ingilisi pe au mai pisi koa. O lo otam whai u na i le whaitau tusi wha Peritania ya onga tulanga lua. O le sile apolo keti na amata le whapa anga manamtanga aduenga, wa onga ta longa maanga nuu. Mai whamsinonga le mai o Sene u wha maoni ai, le molianga o le abeta avale whaatamala, wa fua ai le maliu. O le whaalawelawe tau ta avale le ana tupu mai sa Leilua i savai il masino Novema, o le tosanga i lua whelua tasi. Mai sa ngafa lea mata upu ma le fionga le tamaita i wha masino, Justice Tuwala Warren. Ilana whae ungo ta ua yo ene sa aluanga i sifo lana ta avale, ai o le pasi sa alua tui leisi tu o le awal tele matu. Ai oso i whafo le pase se tu ul wha ataunga i sa Leilua.
Peitai na aduloa la volta vale ene maso ai loa le pase sena kolosiane ile awala e tu ulfa tau mamaliwa ilava ile mena tupu el fa lavelave. E to alima muli ma wale leo le na vala au. Ai le mai tau le fiongol famsino Justice Tuala Warren il famtalanga ene o le mena tupu o lana ta vale pe a maleono se fulu kilometer le sawa ile taimi na tupu ile fa le tonu. Le mai tau famsino ina wata ulava ile wa molia le sawa lanta vale. Wa maua fo ilo na laisene ma wa yesi la fiatu la fono le awale tele lati a ru lua te sita siva. O ta wa ye lua sulfa kilomita le tu la. Pe se fulu le ma fo i maile le tu la le sawa o ta vale. E pa sia se ta vale o lo tu. Pe ta ia le Italia le fiong al famsino Justice Tuala Warren. Le tala le tu te e fa pe fa inga tau na alo ese le ta vale mai le mea na tupu. E manatu le whaamasino, ana mulmulta e le avta vale tu la fono le awala. Ai maise o le tulanga i le tau na iai le aso. E mawhai lava na alo fiam wha le mulan ta vale i le lo sulfa mai le tula. E lo atua i le pasese na kolosian le malfa tau. Ai lo nao te lenga, na talia e le fiong le whaamasino na sawa al ta vale. Ma pasia le pasi sa tu. Sana i lo atu fo il tangata na oso ilalo. Male wha tau. Ai le ifa e le puolan ta vale. Ai sa fa timu fo le na taimi. O na fo lingo le aso. Sa ta tau ai lava na fa le mule alu le ta vale. Mai na fa mawina fo il fa masino. O le fa ta malo le ta vale leo taunu o le maliwo le isi tangata. Mai ua maua fo il fa maonia e le tua leo. Le fa ta malo le ta vale. Wafu ai le maliu ma fa maonia ai foi. Le molianga fa sanga ia te ia. O le aso sulvalo o ke topa i la wail fa salanga al fa msinonga. Lo Samoa Entertainment TV mai pia malantau tua le amtangol nei foi vai aso sfa poponga le aso ataya o le alofa o le atua ai manuia tuengol nei foi aso ngafua.